Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi, inkosi yokuthula. Ngibingelela umpostoli engakafiki ngaphakathi kwethu. Ngibingelela abafundisi bonke nabomamfundisi. Ngibingelela uSunday School nebandla lonke egameni likaJesu. Amen. Lo khulumayo uMamphindi waseSoweto. Ngithanda ukuzobonga obukhona bukaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu. Njengoba esho uBabthabethe ukuthi ngempela uSathane uyalwa, benkulu abazalwane, ngithi mhlawumbe ngeke ngize ku-night prayer. Kodwa ngoba umfundisi wethu kathi ezinye izinto ningangifoneli bazalwane zifuna nina, ngoba uNkulunkulu ufuna ukubona ukholo lwenu. Bazalwane, ngiye kodokotela ababili banginika amaphilisi kodwa kwafana njena. Kodwa ngathi manje uNkulunkulu impilo yakho. Ungudokotela ongaphezulu kodokotela bonke. Uyinyanga engaphezulu kwezinyanga zonke. Uyimedication enga-expire. Imedication elala nathi ivuke nathi. Ngathi sengithembe wena manje. Ngathi lamapilisi ngiwabeke eceleni. Angisayi noma sebethi ngibuye. Ngathi manje nginikela kwezakho izandla. Ngathi touch me Lord. Ngesandla sakho esivutha umlilo. Wonke ama-pains asemzimbeni wami. Ngicela wena manje ngoba khona okukodwa okufihlakela ongakwaziyo ngami. Ngicela kuwe manje impilo yami. Ngafast abazalwane from Wednesday, Thursday, Friday. Ngathi ngifastela nje impilo baba. Ngifastela nje ukuthi ungithinte ngesandla sakho sempiliso. Ngoba ebandleni lethu asisebenzisa okuphathekayo. Kodwa sikhonza wena uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu wesimangaliso. Ngikhulekile bazalwane. Ngakhuleka namhlanje Friday bazalwane kwaba west. Ngaba nesiyezi, kwaba ikhanda, kwaba inhliziyo bazalwane ngezinhliziyo yami ikhathala. Kodwa ngathi Sathane unamanga. Kwi-night prayer kula ngiyakhona. Ithe mayithabo 3 bazalwane, ngezwe ama-pains sewehambile. Ngezwe inhliziyo yami seyibuyele endaweni yayo. Ngathi wenze kahle, usheshe uhambe ngoba boyovuthuzwa namhlanje. So ngithanda ukubonga amandla kaNkulunkulu nethemba esinalo ngayo egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Nanibulisa abazalwane ngegameni elihle leYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Unosithatha umpostoli engekho. Hallelujah. Abefundisikazi, bandla lonke nabantwana abancane. Hallelujah. Uma ngaphambili umama uNgwabini owenza lo nceba ngenyimini. Hallelujah. Mhlambe nami ngeni lapha phandle thwele iAmstel. Kodwa uThixo wangithanda. Hallelujah. Wandibiza. Dibiziwe. Hanza ngazoghala. Hallelujah. Ndiyakuvuyela ukuba kulendlu. Hallelujah. Ngoba xa ngolwesihlanu mina ndiye ndithi ibiza ufika ngo-12 ilate. Ngoba u-12 uzofika mina ndibambene noNkulunkulu. Hallelujah. Bazalwane nimeke ngaphambili nimele ukubonga uThixo. Ndimphakamise. Bazalwane kade sihlupheka. Kodwa lo Thixo ungoba sihlale kuye. Hallelujah. Uthi masihlangene kanje. Sibaninzi kakhulu namhlanje. Uthi ababini okanye abathathu. Uthi omnye makacule. Omnye athandaze. Omnye adumise. Uthi ningayikhohlwa imisebenzi yami emihle. Hallelujah. Ndimele ukuzobonga imisebenzi kaThixo emihle. Hallelujah. Kade sihamba senzo FG ufutha gaba. Hallelujah. Kodwa asifuthi ngokwasigabi. Into nayo nje kuvele kwehlinto. Asiyazi nalento. Kodwa yehla. Hallelujah. uNkulunkulu niyambonga bazalwane. Nkosi yami Jesu. Bendinento. Bayayazi abantu abangomama lento. Dilunywa ngumzimba. And xa ulunywa ngumzimba umane uphosa amehlo pha kutata uba namhlanje ukujonga kanjani. Ngoba uyazi bungarhawuzelelwa. Ikho into engahambi kakuhle. Hallelujah. Bendiveni bengathi ndihamba imbovane. Indiphathe enkonzweni, indiphathe endlini, indiphatha. Dilunywa bazalwane. Ngakho ndawo engarhawuzeliyo. Hallelujah. Kodwa ndiyazi uba ihambe nini. Ngenxa yantoni?
xa uphethwe inhloko ukhumbula idiscipline kuthi usabuyiselile ukhohlwe ububu kwaphathwa inhloko ithi xa iphinda ibuye uthi kanene idiscipline iyanceda haleluya ndancedakala nguloThixo walendlu Nkosi yami haleluya utata umfundisi khona imini we-night prayer kuleya wanibeka izandla kule ndawo ndathi xa nipha wathupha utata mama ndathi usemsebenzini kwakungofo ndambiza ndathi hey utata umpostoli uyakufuna shiya ngofo ndabiza umuntu otshayisa ngo6 ndathi lahla haleluya tata umfundisi wanibeka izandla apha waba ngathi uyandibetha xa ngicinga kodwa kwathi umntwana wathi hayi makhulu uzange kubethe wandibetha watshisa umqolo kwavutha kwaphuma into engathi ngumlilo ndawo fika endlini manje ndithi ndathi xa ndifika endlini ndathi umpostoli unibethile wathi umntana hayi makhulu uzange kubethe into nayo into yayiphuma apha yiyo le yayitshisa endingayaziyo ndizothi apha ezinsuku inqandihle ndithi hayi aphi laa nto yayindirhawuzela kuba bendiyiva ingathi ifuna ukuqala kwakona ndikhumbula uba bendikade ndinayo haleluya ndizombonga bazalwane uThixo masimdumiseni haleluya Haleluya bazalwane. Igama lami nguMelusi ngaThabethe Sibongo. Amen. Sindisiwe ngwala ekhaya. Amen bazalwane. Asibingelele ibandla, ngibingelele abefundisi omamfundisi no baba Shabalala sengakafiki phakathi wethu. Amen. Bazalwane wami nje ukubonga. Anginabo ubufakazi but to thank God ukuthi ungigcinile ngime phambi kwenu nje anginawo amahloni sihambe emgwaqeni kunama accident but he sustained me every day so give me it's a testimony that one amen bazalwane okunye bazalwane uma nisibona singekho phakathi kwenu akusho ukuthi siwile singabazalwane amen siyakhuleka uNkulunkulu siyathandazela abafundisi every day uNkulunkulu asiphendule amen ekwenzekile ke nakimi ukuthi angiphendule wami umkhuleko I'm no longer around Sekunda but uNkulunkulu ungiphe umsebenzi far away from here that's why ngasabonakala ebandleni amen bazalwane ilokho nje uNkulunkulu angiphe kona ngithi angulethe phambi kwenu amen